Авиация генерал-лейтенанты Николай Гаврилов вертолета чи жүлі бұрынсенче шыржине мүнле андарсалартына. Россия героин пурнышы мүнбе балырсадырад. Шактады тыйдывын хурамне маэстро книгіне власа білме бұлад. Паттыр пулса шуралмашы, паттыр пулса дырашы. Шыбақ шавынбек шинзем ыттызене ырыдыслық қыдардашы. Таван шыржыв хакне туйма, она хизеплеме врендеші. Шиденеген оружынку пушехте пілдерішлі. Візіне сомақ памар, елдах әшпе әненгермелі. Маэстро кенегері сюжет шакна дума пулжадех. Она СССР тада Россия героезене, летчиксене, шабашусене худшына ветеранзене халалана. Унды тепсанар канаштырахенже янгыл шәлінже журалзаюсне Николай Гаврилов. Вол Россия Федерациян паттыры, авиация генерал-лейтенанты, шар летчик-снайпері. Афганистан рейхеріштірура сагыр жол бұлна. Тышмана аргатма виже бин ытлагут тюбеневешсе ғыбарна. Маэстро дезечи пулдарулы жинна галашы. Шабах Николай Гаврилов хойн әшне нигамран далайық білет. Унын хушма яджеде шаплах янырад. Шиденеген орован паянхи кунын паттырызыне пілмелех. Шамрыксем пирін малашлық. Шержывын пуласлығы шабах вәзен әжізін женгелет. Азынна кенеге пурнышыре евырлықсыне парандарма врендет. Николай Гавриловын тәслігі вара яш кәрімен черенже патриотлық туемне вайлалададех. Тәп хуламырды шеремекеме школа Чаваш Республикин тада Шубашкар хулин хизеплешіннің Николай Гавриловын ятне бана. Тыван яренже вереню жүржеде оның яджебе хизеплензедірат. Анастасия Сидорова, Чавашен наци телевидение.